Ya take charm to goro de mat ke video mi agwama ya bane kon gwich yo ba char ko matin ko koro no kemi ni de me kunyal e yo mo yo yene dia tindia jo mo lim ngale de e ro be de long ko tele yido atamo do be yene ti mo ko tele yido ko da e mo le yo in the name of Jesus jira mo go yo ko de do la do ko di mo le yo jira mo go yo ko da do re de logo ko di mo le yo jira mo go yo ko da ga na ndul wal ko di mo le yo jira mo go yo ko da ne di al tu ja ga lo ko di mo le yo o tira palba kari de me ko ne ala confirm ko yo ni mi de to bi le ko pi ko pala Yesu ke mi na me ya chogo diwe je chane gwije man lad prophet boy ya chane ge jog kamini de ma ko mo yeke yo alan fele me chogor ge degree sociology ko study no ko society ko function de take a mila shale social disorder kan ni kan interaction to jack kala society la kana moich ka mishale social disorder mungoro la rejene la kon ngwa gu chi kuika ka wo gare charinath donc de gu ka luang burai ni kan profino gariya to wana chupka men chalat ne pan no cha react ke ku bible question ngade mugwa evidence mugwa munyodo society wede tan ci do nti anon ko react je men ko kan jane boy jane ko mo ye ke yo ko nek minute kana ma how no do ko da ko le mo ke yo within minute but they could have been rage him the dictate telephone I don't know. Ramme to get a joy ramme to moody jumuka yo. Jack a wish mugwa. Do no bagakula moike yodi. Goro de explain gake. No book of moike yodi. Ran animal mete tamadon. Mekana guide la bad ala riudien kan ide kono wulo ko u kan lo ko la nget kan boy tran ga ngat no boy te ko tilonga mo roje mo wolin go ino bu ko dun ba enyo riune no wan mo kan pa lo kun montama eriek ko chuike riune ndo wantandien kamen John romran gat rana gweji dom chu palo ko bidire ko butuk bu ko de lok rom gan tangan ke rend tel che manike ne tom wa junu ka bang bu ko de moyo what if boy mi che junu ke bu ko de moy ka let ngudi ari ko do musha gele jobu ko de moy kala din instead be moy yo laden ci wulat be yogu determine by itself corruption mi jogran bi yo jog bang ngi jindran bi lazy bi yo ban bang lati de to chwana ke ignore religion take a right mi ci license no kamera pike Ethiopia do no mi ku society affect you need to bat society very important a religion kwa government ko ngun ko form ko big society we can serve or religion man no gerek society ka wa part ka du mal ka ko la participate ka du mal ka loga na ko be community guide ka do mo go ajen do mo e klaisa ni cha mo ji mi ci jege mi ci jego mi ci religion du kamra bu ngar ga ji woji bu ina lu yar taleje o bin bi government u lo ko be society shape
society shape ko government si obula ne ti chicken na mo gweje chagwa kan ta me chetel ku mane to go te mo yos ka time tingi ken yos ka do bande ro de la de ka je ta me jen shi ne wen to wan ti no lo ko rudian hutane lo ko ka wa ko ntama lo ko ne ra ro tino wan bolde la por me dan de wini na do ngo ngundi na nen ci gatel ci bolo lo ko de tam ka ce jojo ne kan leadership en lo ko te mo tor mi joj mi ga di utun therefore gore je onen benaro la tok yo mi jira mi ci ngwangar wayna la dun lam ya bel ne ran social media right la platform do dundu ja tet ko du mi lo ko bi bel yeah that's it ani chogwa yene ten chiati question babben ke yen wal thank you